Juju, Chakma Waldiswigot, are ekbar welcome. Moi Sunita Chakma, Begwakoi, Headlines. Rights and Risk Analysis Group Director, Suhas Chakma, Bharortot, posted foreign diplomats unore, Chittagong Hill Tracts or poristhiti ugure, briefing de Delhit. Bangladesh Sorkerey, jonney, Constitutional Reform, Commission gotton gosschy. Hintu ekjon jummo-adivasi, aroh religious minority, representatives, Commission note, bora e bojor, Chittagong Hill Tracts or Buddhist uney, Kathin Cibor aayojon nwgoribar, siddanto loyon. Tripura Mota leader, Arunachal Pradesh Verma, August mazot, flooded affected oye poribar unore, tha nijo pogodetun, thenga samboldi. Assam Sorkerey, Armed Forces Acto, aroh somajote, Bojor, Serbo District, Tinsukia, Dibrugarh, Charaideo, aroh Sibsagarot, extend gosschy. Arunachal Pradeshot, hoiko Chakma Headmen, power misuse goranar case sanot, Bordumsar ADCir inquiry jari age. Assam Rifles, Manabhum Reserve Forest area, operation suru gorana karone, Namsai District Deputy Commissioner, ekan safety advisory jari gosschy. Detailed reportan sebate, video bo, tu moisong sebar, hozoli. Ekunu detailed report. 9 তাৰিখ অক্টোবৰত দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰত Bharortot posted foreign diplomatic community re Chittagong Hill Tracts or poristhiti ugure Rights and Risk Analysis Group Director Suhas Chakma briefing de Sri Lanka, Slovenia, Canada, Switzerland, Finland, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations Office, Guyana, Russia, Netherlands, Kenya, Philippines, Laos, Mongolia, Zambia, aroh the ekan dejo diplomat tune participate gotchun. India tun former ambassador Gautam Mukhopadhyay, former high commissioner Veena Sikri, aroh former ambassador Nengchala Ovam, aroh India Carnegie Endowment for International Peace representatives une briefing ot participate gotchun. Diplomat tune gom response don. 7 তাৰিখ অক্টোবৰত বাংলাদেশ চৰকাৰে 9 জনীয়া কনষ্টিটিউশ্যন ৰিফৰ্ম কমিশ্যন গঠন গচ্ছি। কমিশ্যন বাংলাদেশৰ সংবিধানৰে ৰিভিউ কৰিবাতে বনাওই। কমিশ্যনে 90 দিনৰ ভিতৰে ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰি ফেব। কিন্তু কমিশ্যনত একজন জুম্মো-আদিবাসী আৰু ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ লৈ নয়। এই বিষয়লৈ ৰাইটছ এণ্ড ৰিস্ক এনালাইচিছ গ্ৰুপৰ ডিৰেক্টৰ Suhas Chakma aroh International Work Group for Indigenous Affairs Chief Advisor Dr. Muhammad Yunusore ekan sidi legine apotti janeyi. Se sidir copy Bangladeshot jadokani embassy aroh High Commission age tharareyo deoi. Chittagong Hill Tracts jummo-onore attack gorana karone e bojor Buddhistune Kathin Cibor aayojon nwgoribar siddanto loyon. Kathin Cibor no manana siddanto 6 তাৰিখ অক্টোবৰত পাৰ্বত্য বিক্ষু সংঘৰ প্ৰেসিডেন্ট শ্ৰদ্ধালংকাৰ মহাতেৰো ফগদাং গচ্ছি। ত্ৰিপুৰাত অগষ্ট মাহৰ ফ্লাডত হাজাৰ মানুহ এফেক্টেড অয়ন। 10 তাৰিখ অক্টোবৰত ত্ৰিপুৰা মতা ফাউণ্ডাৰ মহাৰাজা প্ৰদ্যুৎ বৰ্মা সাউথ ত্ৰিপুৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জলাইবাৰী শান্তি বাজাৰ আৰু ৰাজনগৰ এৰিয়া যেনে ফ্লাডত এফেক্টেড অয়ে পৰিবাৰ উনৰে 50,000 থেঙা থা নিজ পকেটতোন সাত যদি শান্তিৰ বাজাৰতোন সুনিতা চাকমা যে তাৰ বাপ মা ফ্লাডত আৰেই তাৰেও মহাৰাজা 50,000 থেঙা সাত যদি। 8 তাৰিখ অক্টোবৰত আসাম চৰকাৰে একান নোটিফিকেশ্যন ইস্যু কৰিনে আৰ্ম ফৰ্চেছ এক্ট আৰু সমাজতে ৰেডজোৰ সেৰ্বো ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনসুকিয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদিও আৰু শিৱসাগৰত এক্সটেণ্ড গচ্ছি। বাংলাদেশত চিভিল আনৰেষ্ট চলানা কাৰণে a special labo extend gorao ye notification izebe gelle mazot bharat sorkare a special labo so mazotte Nagalandot 8 districtot aro Arunachalat 3 districtot extend gori di Arunachal Pradeshot hoiko Chakma Headmen power misuse goranar case sanot Bordumsar Deputy Commissioner inquiry gorer 9 তাৰিখ অক্টোবৰত Bordumsar Deputy Commissioner ekjon victim aroh ekjon Chakma Headmenore tha obhijot samon gocche
Hearing otte Arunachal Pradesh State Human Rights Commission hoi ko Chakma Headmen power misuse goranar complaint phene Deputy Commissioner ore inquiry goribate order de. Next hearing 14 tarik October age. Aroh Assam Rifles Manabhum Reserve Forest area operation solar hine Namsai district Deputy Commissioner 10 tarik October ekkan safety advisory jari gotchi. Namsai district thande manuchunore advisory anot hoi ekkan safety measures lobate yo hoi. Redot noberedak especially gai aro sensitive jaga ganit. Jarod nojedak hatiyar loi noberedak army dress nopinidak aro gorobare gele Aadhaar card ba onyo identity document loge thodak. Namsai districtot Chokham area Chakma agon. Tarare yo hojoli thelo advisory gan follow goribar. Etche Chakma world this weekor e episode to ibet thum gorim. Bekonore aro ekbar juju haturu.